ربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وصحبه أجمعين ويقرأ خبرانينا جمال لله الحمد لله كلن نكاي odaga sige khabura gebe oga sefene kallen kamma ado khabura juranda go simmandi ni do kalle ka lenki khallen kana fotana yai o fay sikki o yimme sara ya garen khabura nya kamma itamma gana fati ko tabangna roni nyenga annanya duda yugoy dunanya nan danga bitenye ko suntono bire ya gan katti sere ya gan mungundini de ansara ya garen afofo suntono angana kampai kota soanya regante ana sinon dunia angana kompai ana hammin dunia ana kallenya ni Allah ga hinne alo silamin purensu kebe gedi ngara na video ke de bere ananya takasi sere suda na kalle ke taw nga ke sigi dingira be kundu kota legere benge bogu gakura ngeri ma khabura njura mkisima Musa Salimata gaku ani sikire kundu ay melen kimpage sage nalli ifage da khaya khaburan ko inga gimma khaburan kara na yakota ni sikyo ga setene kallen kanna ado serengan kan wa kallen kani tagun ado na ko inanti kallenya ni tongunga waja at-sakaratul maut bil haqq on qawana kenya kani tagu ndakin kisme aga sikkin karanga antini nyaaxe nya fay o akhore Muhammad Habibullah sillagere ke fogere jurande antini nyaaxe nya faya winkara melenka khaya khaburan nan page koyinga nan taya famma khaburan karanga faytikun ibega gollini golli ibega kebe nyana anya khakoto suruni an qabulu kundogo falle koyini kebege sigina osugundi nan sigoda fofo melenko sufatele sokola bani atogere adi gollu nyanere adi duwa ngubega deberin osobenga kongo nke ado seresu ansarange fati maga mungudi ya duwa ngenga ihaju no duwa munye igere battu surube ni to angana tallana hinne biresu awurugina ga gillar jannan ka ga tele arjannan kai alla nan nyampa maga mungude kenga sadaka nim bagandi tanan simmena nga wunu ande amade gere tampiye bere lixiye do khote ngori danga ko taba nga kite en kita anya xente me alla gara kebe serebe maga melede wallahi anti tunu makota bagana fati awro medo mudangininga ngante taxunu nga wonu dimmay awro medo mudangini gelampat nkorindu maîtriser na awro ntono ngante walla nga mu wonu awro ntono malante tunu makota bagana dugutanga ibe magi maga melede khibar yan kitabire ya ante sirsu kitabire anga mulla nam mo ko ada dana masala illa magantanya amma akota nanga taxunu ntengini ko ndeke khibare ga tengini abani ana gan angana wuta na wuta angana hammana hammi abani ana angana nyakari kemesinia ange besoin de dabating e futuron kinye kiani ode akhini nalli jurandi nan duwa silamin prinsuda nan duwa osara ya garenda sir sugana video ke wori anna duwa o makeda ado silami ya khari suge fati ado yigo suge fati Allah ga hinnena Sheikh Mustafa sefayda bayama alhamdulillahi rabbil alamin Allah tigana Allah ma sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wasallam osunon to no son mon sono bari odo mamma Allah do gemal ma ko bire keno ko ngana siga khabran kam ko Cheikh ngira ko mobe adu haqqulullah tondi amana fayni kati dunay e ko ndegere sona sine do fu uci le mane ngata la avancer ne tuno duna talla évoluer ne adi marame serbe ga soxu banna ke khabran ko ngana fay sasa ga ko khabran ko ja banna be gaire miskine be gaire tuwana be gaire fuqari be gaire limni be gaire khirse be gaire gibi nyen kabani sulanti yonkene bani sulanti ni manen khama kan ko no o ko to girib kan ko war kebe to no sa rege do nyaga ade sewoye ko ko khabran ko tan wala sunne me miso soro nyawro ga soro benutu soro nyawro soro benu gimulla soro nyawro ga raxe be lenki umulina nya o karonga o diga aqla la fara ko ni adi mare ngana fo xana Allah ga ma xam Cheikh Allah xale ka ni
Allah subhanahu wa ta'ala ka fofo di bari kinya nan khawal ko ni no ka do ngana Allah ga may ko do Allah subhanahu wa ta'ala ga sura ke mo harabsa funnan qayu firse lemine sir sara ya gare ga ngure masara ansaru no fili sura ngure anna ga ne shi sara batte al maw kumene fofosu fo gebelo hade mer min to ko falle kan ta sara batte ang to ko falle gella ga nyang sigi ansaru no ndanga su breki no balla no malla ga falle ka su kinyane funnan qayu duna na breki adu duna to ko ka duna daraja kinna mo ko mungul do sar no batte o mungudi batte taw bre mo no futron kinye e Allah nya ga laga na yam podi ma ga rasul kara furusu o do ngani danga o sar no ga dingra sui mamani be sigo danga gel ganni malenki kuma go wure Allah ga no diya on dalla ni be ni fata laga na yam podi ma ga o tira danga saga sire suro taranga saga sire kungla o sarana alfo bangandi aginya duna danga jike anya fa bankalon danga jike anya saga kalon danga jike anya fukharun dum miskin danga jike kenya na Allah gar to ko le marbe kina sigitay ona Allah nya ga lanta sarano ko kuma kembraje Allah ta sarano ko kuma kembraje kenya o duwa ngana mamma ke danga aro yesu ba